Haleluya. Turashimana rero umunsi ugira kane wo gushaka amaso y'Imana. Nk'uko twayibonye imisi yose yuko usenga akaba aziga igisubizo akwiye kuba ari determiné, akwiye kuba afite kumaramaza, akwiye gusenga ufite kumaramaza mutima wawe. Kandi ngo twayibonye ejo dusoza wimbaza no kuramya Imana, akwiye kuba ufite icyo witega, ntabwo ujya gusenga gusa, akwiye kuba afite icyo witega ku Mana. Amen. Abashije kugira hano tudatinze, ijambo ry'Imana rituyora amasengesho y'uno munsi riravuga ngo durant notre pèlerinage c'est Dieu qui conduit. Durant notre pèlerinage c'est Dieu qui conduit. Mu Kinyarwanda kuvuga ngo muri urugendo rwacu turimo Imana niyobora. Mwaza kumva impamvu muri urugendo turimo Imana niyo iyobora. Kubera iki? Kubera ko ejo babonye yuko abantu babiri ntibashobora gufatanya urugendo batasezeranye, ariko ntabwo ibyo wabyapika ku Mana natwe tutongerejeho ikindi. Ku bantu babiri birumvikana ngo barumvikana mbere yo gufatanya urugendo, ariko nibiza ku Mana rero igendana n'abantu hari ikindi gikwiye kongerezwaho. Ninde uyobora? Wayumvise? Bivuga ngo mu rugendo rwacu twebwe nk'abantu iyo dufatanye urugendo tukaba tugiye ahantu hamwe, tukaba dufite impamvu zitujyane zimwe, si ngombwa ko muri abo bantu babiri aboneka uyu uyobora. Ntuze mwicara mvuge ngo ninde uyobora? Oya, ngo mwese muri pied d'égalité. Ariko nimba ari urugendo ufatanya n'Imana, nimba ari urugendo umwe muri abo bagenzi akaba ari Imana, ni ngombwa haraza kuza iyo elema ninde uyobora. Kuko rero atari wowe wayobora Imana, rero bivuga ko n'Imana iri buyobore. Iyo mbyandike wabibise gendana n'Imana nk'uko Imana yagendanye n'aba Ezira. Amen. Twasoma muri Amosi 3:3 ngo deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Hano biri précis, deux hommes n'abantu, ntabwo ari Imana. Someraho n'abantu, ntabwo ari Imana. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Abantu babiri bajyana batasezeranye, byaba urugendo, byaba mu mushinga, bakwiye kuba bafite common goal, kuko bafite but imwe, intego imwe. Amen. None rero hano rero ntabwo ari abantu babiri, umwe ni umuntu, uwundi ni Imana. Tuzatongerezaho ikintu rero, akwiye kuba uyobora. Rero kubera ko atari twe twayobora Imana, automatiquement Imana niyobora. Imana ishimwe. Somere Petero wa mbere 2:11. Petero wa mbere 2:11. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amen. Bakundwa, ndabahugurira ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
soma na Petero wa mbere 1:17. kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Amen. Mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Ariya twamaje gusoma, Petero akoresheje amagambo abiri ngo abasuke n'abimukira. Abasuke n'abimukira. Hanyuma aha kabiri yakoresheje abasuke. Sibyo? Ibi amagambo abiri rero, abasuke n'abimukira, ubusuke no kumwimukira, biri mu ijambo rimwe, niryo ribivuga byose. Na niho havuye ijambo ry'igifaransa pèlerin. Pèlerin, pèlerinage, biva mu kilatini bivuga peregrinus. Peregrinus rero igizwe n'amagambo abiri, peregre na inus. Peregre ni ukuvuga abroad, mu mahanga. Peregre ni ukuvuga mu mahanga. Hanyuma inus rikaba ari suffix, ni kubayita n'akajambo karangiza ijambo. Amen. Prefix na kaza mbere, suffix kaza nyuma. Iriya inus rero igaragaza iyo ifatanye n'ijambo, biba byerekana ibijyanye nuvuga ngo bivugwa kuri iryo jambo, ngo ibiza kuvuga nuvuga ngo iyo wakongerejeho kahinduka adjectif, bati niwe nyiri ikintu. Nuvuga ngo rero iriya rero peregrinus rero, nimba peregre ari imahanga, sibyo? Nuvuga ngo nibavuga peregre mahanga, icyo baza kongezaho ni kijyanye n'ubunyamahanga. Nuvuga ngo rero nimba birivuga ngo turi pèlerin, ni kuvuga ngo rero Bibiliya ishaka kutubwira ko hano muri iyi si kuri twebwe ni mahanga, ntabwo ari iwacu. Mwabibise? Hano ni peregre, ni mu mahanga. Rero agakiza rero kacu, amen, wakita ko ari agakiza, amen, kaba peregrinus. Uko nusi iravuga nyiri icyo kintu, bango agakiza nakaba banyamahanga. Apana abanyamahanga muri sanse kuvuga ngo abita abanyamahanga. Uvuga ngo iyo umaze kuba umukristo uhituba peregrinus nyine. Uvuga ngo uhituba umunyamahanga muri iyi si urimo. Mbere utarakizwa isi ni uri umuturage w'isi, ni wanyu. Umaze gukizwa uhinduka peregrinus, kuko waye umuturage wa peregre, imahanga. Amen. Andika ari imbere ya peregre, imahanga, abroad, imahanga. Mwabibise? Nuvuga ngo nimba twitwa rero peregrinus rero, nuvuga ngo turi abasuhuke n'abimukira muri iyi si. Niko bivuga. Amen. Peregrinus étranger. Mahanga. Dans l'Empire romain, le pèlerin était un homme libre qui n'avait pas la citoyenneté
romaine. Mu Baroma kera umupelerin cyangwa peregrinus yari umuntu atari umuroma kandi ntabimbata, ariko akaba aba mu bwami bw'Abaroma, laquelle conférait certains droits. hari uburenganzira runaka yagiraga, sauf s'il disposait d'un droit particulier. Un pèlerin ne pouvait pas se marier avec une romaine. Ni ukuvuga ngo uwo yitwa peregrinus, umwimukira n'umunyamahanga mu bwami bw'Abaroma, cyaraziraga ko arongora umuromakazi. Il ne pouvait pas faire un testament selon le modèle romain. Ntiyashobora gukora n'ikintu cyo kuraga, un testament. Il ne participait pas à la vie politique. Ntabwo ibireba igihugu cy'abwami bw'Abaroma yabyinjira, ntiyashobora gutora. Uvuga ngo we araho ntawumuhotera, afite uburenganzira runaka, ariko ntabwo afite uburenganzira bw'Abaroma kandi ntabwo bamufata nk'imbata. Uvuga ngo iyo bavuze iby'igihugu we ntabwo yajyagamo. Donc le pèlerin vivait selon les lois de sa propre communauté. Uvuga ngo uwo muntu yitwa peregrinus cyangwa pèlerin mu Gifaransa, cyangwa umwimukira cyangwa umusuke, yabagaho agengwa n'amategeko ya communauté ye. Uvuga ngo bene wabo, abo bava hamwe, kabone n'ubwo ari mu Baroma. Uko niko Bibiliya twita rero. Nimufata iyi si nk'ubwami bw'Abaroma, ni urugero kera, twebwe twitwa abapelerin, twitwa abasuke n'abanyamahanga. Muri icyo gihe rero hari ibintu muri iyi si twebwe tutajyamo, kubera yuko hari amategeko atugenga yaho tubarizwa, abo turi communauté yacu. Ni ukuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo turi mu isi ariko tukagengwa n'ijambo ry'Imana. Mwabibise? Turi mu isi tukagengwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo isi ivuga ibintu binyuranya n'ijambo ry'Imana, twe twumvira ijambo ry'Imana. Haleluya. Niba bavuga ngo muri ko ahantu umuntu wese w'umugabo akwiye kunywa inzoga, niho bamwita umugabo. Ibyo nubwo waba uri muri bo, wowe uraza kuzinywa kubera utazinywa, kuko twe dufite communauté ebyiri. Dufite izi communauté tubamo muri isi, dufite na communauté yitwa abaturage b'ubwami bw'Imana. Niba bavuga ngo abantu bose bakwiye kubandwa, kandi mwabandwa, mwajya kubandwa, inkoni bari ku mutwe sindahase. Abantu bibagirwa ko bakijijwe ngo umucyo gakondo, mukaba mbere kujya kubandwa. N'amasunzu bakatasi kandi arabarokore. None se ibi mubyumve, mwabibise? Turacukumura mu mizi impamvu Petero avuga ngo twebwe turabasuke n'abimukira. Bivuga iki? Bifite implication, bifite ingaruka. Amen. Urabona ko abantu benshi rero bitwa abakristo ariko ntabwo ari abakristo. Mu ijuru ntabwo babita abakristo. Ekada. Mwabibise? Murabyumva? Twe turaba peregrinus, niko Petero yavuze. Basubiremo basomera ibyanditswe byera bibiri. Nimba barakubwiye kera umukristo, ukwiye kumenya ese umukristo Bibiliya imuvuga wiki. Bakundwa, ndabahugurira ubwo muri abasuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo.
kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Amen. Umva se, mumare iminsi y'ubusuke bwanyu. None se umusuke haba gute? Umwimukira n'umusuke, nimba wowe uri umwimukira ukaba umusuke, ubaho gute aho hantu? Ubaho nk'aho abaturage baho? No, nawe ubwawe ntabwo bakurekonesa. Niyo mpamvu ab'isi iyo tubarimo, wamurokora araza ati wamurokora araje kagacupa mugahishe. Imumva se kubera ikizi? Kandi abo mu buryo bw'umubiri n'abavandimwe, ngo wamurokore araje kagacupa mugahishe kubera ikizi? Nuvuga ngo mu buryo bumwe ntabwo uri umwe muri bo, ntabwo uri umwe muri bo. None iwanyu borganije gahunda yo guterekera, wowe kubera ko ukijijwe bazayiguhisha, bazavuga bati urabizi buriya tuzabikora kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu afite gahunda yo kujya mu ntara, niho azakorera, niho tuzabikora. Bakabyegeranya, none bakazaterekera wowe uri mu ntara. Kubera iki se bayiguhisha? Kuri bo uri umunyamahanga. Wabizi? Kabone nubwo muvukana uri umunyamahanga. Identité spirituelle zanyu ziratandukanye. Nico bivuga hariya Peregrinus. Hano ni ishuri ryo kwizera. Imana yabwe cyubahiro. Niyo mpamvu tubigisha kugira ngo mube abakristo b'umwimerere, des chrétiens authentiques. Pana gusa ibirokore byo mu bigare gusa. Niyo mpamvu hazabigerageza ugasanga abantu b'abapagani exposant 20. Mvuye muti Peregrinus. Wowe rero nanjye turi bape Peregrinus. Turi abimukira n'abasuke. Bumvise kera mu Baroma ubuzima bw'abimukira n'abasuke hari ibyo batemerwaga. Amen. Babyitaga iki? Ntabwo ari Abaroma, ntibabe n'imbata. Des citoyens libres. Pas des citoyens mais des hommes libres. Kwa citoyenneté wakikuba Abaroma. Niumva? Ese Abaroma barabubahaga cyangwa? Nuvuga ngo ubwami bw'Abaroma bufite abana b'ubwami. N'Abaroma ba citizenship kubera nationality. Kuko bavutse Abaroma cyangwa barabuhawe kuko ils ont rendu service à l'Empire romain. Cyangwa hari imirimo y'inashyikirwa bakoreye Roma, Kaisari abaha ubwene gihugu. Cyangwa bakaba barabuguze kuko ari abakire nka papa wa Paulo. Okay? Habaga Abaroma, habaga n'imbata zabo. None hakabaho n'abandi bitwa les hommes libres. Nuvuga ngo abantu batari Abaroma ntibabe n'imbata. None nshaka kubabaza, ese abo Baroma barubahaga ces hommes libres? Barubahaga abimukira n'abasuke muri bo cyangwa? Kubera iki? None ntabwo ari abenegihugu, nabo bahuriye nabo. Barabubahaga, sibyo? Par rapport imbata. Nuvuga ngo barabubahaga kuko bo ntabwo ari imbata. Amen. Bafite iwabo.
niyo mpamvu bemeraga bakaba mu mico ye iwabo, ntibabe mu mico y'abaroma, kandi bari i Roma. Wayibise? Niyo mpamvu bitwa les hommes libres, free people. Natwe rero nimba turi peregrinus, abimukira n'abasuke muri isi, tubihagazemo neza nk'uko Imana ishaka, mwabyumvise? Tubihagazemo neza nk'uko Imana ishaka, tukijijwe neza nk'uko Imana ishaka. Amen. Nta kabuza, nta gushidikanya, abisi aho bava bakagera, baba abazungu, baba abashinwa, baba bose baratwubaha. Iyo ubonye umurokore batubaha, hari ibintu bitameze neza muri we. Murazi impamvu? Bo bari mu mwijima, twe turi mu mucyo. Amen. Kandi indangagaciro z'umucyo abisi bazi ko bazikeneye, ariko ntabwo bazifite. Wayibise? Nta binyoma tubamo, turabanyakuri. Nitujya kwiba, nitujya kuriganya, nitujya mu businzi, nitujya mu busambanyi. Wayibise? Abisi rero bene uwo baramutinya, bakanamubaha. Ni ukuvuga rero umurokore w'ukuri isi iramwubaha. Nimba isi itakubaha, ni wowe uravangira umwami Yesu. Nimba isi itarakubaha, ni wowe uvangira umwami Yesu. Ukwiye gusuzuma uburokore bwawe, ntabwo uhagaze neza. Genda urebe n'abantu bakoresha abarokore b'ukuri, usanga bashebuja babubaha. Wayibise? Ashobora kuza ari umuntu akora imirimo iciriritse, ariko mu gihe gito shebuja akamuzamura kugeza aho amuha gucunga ibintu biri sensitive, bishobora kwibwa by'agaciro, ngo niwe uzajya uncungira ibi. Murumva? Iyo tudakijwe neza, nitwe tuvangira umwami. Ntabwo Yesu bamwanze kubera ikindi, yarabivuze ngo kubera ko isi yakunze umwijima kurusa umucyo. Presence ya Yesu mu bantu yabashyiraga urubanza. N'umurokore akora ahantu iby'abo bantu badakijijwe, presence ye ituma bishinja, nuko gusa bari imbohe iby'ababase. Niyo mpamvu rero yuje ngo mucicike ngo araje, ngo ibyo bigambo tube tubiretse, ataraje. Ntabwo uri polisi, ntabwo uri iki. Uvuga ngo conscience, umutima nama wawe urabereka ko ubuzima barimo ntabwo ari bwo. Hari ubundi buzima bakabayemo buzira ibyaha, buzira kubeshya, buzira ibyaha, buzira ibiki. Ibyo byose bidegrada nyoko muntu, bidegrada moralement l'être humain. Imana ishimwe. Ibi byose none ndababwira iriya peregrinus. Turavuze ko tuwe turaba peregrinus. Ni kilatini, turaba peregrinus. Turabimukira n'abasuke. Kiyo kumenya ko wowe uri umwimukira n'umusuke. Iyi si wowe uri umwimukira n'umusuke. Wari ubizi se? Utabimenya uzamera nk'uwo l'homme libre de Rome. Uriya muntu atari umuroma, ntabe n'imbata, akibagirwa uwo ari we, noneho akajya kubaho nk'abaroma, bakamurangiriza muri gereza, cyangwa akajya kubaho nk'imbata, bakamukwereza ibikarayi. Kwiye kubimenya. Iyi si wowe mu Kristo urinde uriki.
umenye ko ukwiye kwitwara. Imana ishimwe. Amen. Rwose amagambo nabinjiremo. Igihe nabivuze ngo murabasuke na ninde wabivuze? Ijambo ry'Imana muri Petero. Nimba udashaka kubaho nk'umusuke n'umwimukira, reka kuba umukristo rero. Ifata inzira wibere umuroma, wibere uw'isi, ucudike n'isi, isi kurokonese kuri uwayo, hanyuma ifata inzira. Kayizari yamenyaga be, na Satani nawe muri isi amenya be. Ariko biratangaje kubona ko uwo muntu atari umuroma, ntabe n'imbata, bamwitaga l'homme libre. Alors nous sommes des hommes libres. Turawumudendezo. Abaroma bitaga utari umuroma, ntabe n'imbata, bamwitaga l'homme libre. Amen. Natwe rero biravuga ngo turi ab'umudendezo. Nous sommes des hommes libres. Dufate iminota 5 dutekereze kuri iri jambo peregrinus. Imbata nako umusuke n'umwimukira. Hanyuma urebe ubuzima bwawe koko yuko ubaye muri iyi si umusuke n'umwimukira. Hanyuma uraza kubura igisubizo cy'ingorane ubamo niziveho. Amen. Gasenga ariko ibintu ntibihinduke, kuko hari ukuntu Imana ikubona wowe utiyizi. Hanyuma uyu munsi w'amasengesho uhindure, ube koko peregrinus, ube koko pelerin, ube koko umusuke n'umwimukira muri iyi si. Iminsi yawe ushigaje kubaho, niko Petero yavuze ngo nimba twambaza igira gute? Nimba Imana twambaza ari ikiri imanza tabera, ngo tumare iminsi yacu y'ubusuke dutinya. Urumva? Natwe rero urugendo turasengera. Amen. Tutanye kumenya ko tukwiye kurureba neza, yuko turugendamo nk'abasuke n'abimukira baro baragana iwabo. Bikwiye kwinjira no muri filozofi yacu y'ubuzima. Imana ishimwe. Haleluya. Reka mbabwire, nimubaze ngo ibibazo birahandi. Mbere na mbere ibibazo ufite, nubwo byinshi ari by'umwuka, ariko bibanza gukemukira hano. Impinduka zihera hano. Nudahinduka mu bitekerezo byawe, nta mpinduka uzabona. Banza aya magambo y'Imana urumva aguhindure hano. Na Abaroma 12 umurongo wa 2. Niko atubwiye no 3. Some. Kwiye guhinduka mu bitekerezo byawe. Niba Imana ikubwira ngo uri peregrinus, ubyakire. Utangire gusenga Imana ngo ube nka peregrinus, nk'umusuke n'umwimukira. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Hari akabazo mu Kinyarwanda, ntabwo ari imitima mishya. Be renewed. Be transformed by the renewing of the mind. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Muhinduke basha mubi tekerezo bano mutima. Be transformed by the renewing of the mind. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ibitekerezo bihinduke bisha. Ibitekerezo byawe bisimburwe n'ijambo ry'Imana. Aho nutangira kubona umwuka wera azana impinduka mu buzima bwawe. Ariko nukomeza gutekereza ibyo usaze utekereza, nta mpinduka uzabona. Nta mpinduka. Ibitekerezo. Haleluya.
wenda reka bafashe gato nicyo mbereye hano. Amen. Communisme, capitalisme ni biki? Communisme, capitalisme ni biki? Ni za ideoloji. Mwabibise? Nuvuga capitalisme ari iteka ibihugu by'uburengerazuba bya buri Amerika, na communisme yateka ibihugu by'Urusiya n'ibiki byose, n'Ubushinwa nabwo buracyafite communisme, nubwo bufite economie libérale, ariko politiki yabo ni communisme. Communisme na capitalisme na ma ideoloji. Nuvuga ngo ni ibitekerezo, okay, byarubakitse mu buryo babihaye abantu babo bibahindura mu bwongo. Nicyo ideoloji ibereye, uguhindura abantu ukabavana mu bitekerezo byabo ukabaha ibyawe. C'est ça l'idéologie. None Imana iravuga ngo nimuhinduke bashya mu bitekerezo byanyu. Nuvuga ngo nk'uko communisme yahaga abantu bayo ibitekerezo bya communisme, sibyo, bisimbure ibyo bari bafite. Amen. Ni nk'uko n'Imana iduha ibitekerezo byayo ngo bisimbure ibyo isi yaduhaye. Aho niho haba impinduka. Imana yabwa icyubahiro. Mwayumvise? Amen. Na niyo mpamvu binyura mu cyo bita doctrine, imyigishirize. Amen. Doctrine, imyigishirize. Abantu benshi rero impamvu maturo badahinduka, ntago bakiriye ibitekerezo by'Imana ngo bisimbure ibyo isi yabahaye kuva bari mu isi. Rero nta mpinduka, baguma bigishwa, barasenga bariyiriza, ntibahinduka kuko ntago bazi la puissance de l'idéologie, ntago bazi imbaraga za ideologie, the power of ideology. Niyo mpamvu Abaroma 8:12-23 batubwira ngo muhinduke bashya mu bitekerezo byanyu. Amen. Mu ijambo rimwe ni mwakire ideologie ubwami bw'Imana, dans le sens positif. Imana ishimwe. Iyo abantu biga ijambo ry'Imana bifatanije n'ibihe byo gusenga no kwiyiriza, ni ngombwa umwuka wera biramorohera gukora mu buzima bw'abantu. Iyo abantu biga ijambo ry'Imana bari mu bihe byo kwiriza no gusenga, hanyuma ntibaryumve, hanyuma ntiribacengere, hanyuma ntirige icyo rikora, abo bantu rero bafite ingorane zikomeye. Amen. Ntabwo ari abaperegrinusi koko, asanga ari Abaroma wenda. Peut-être basenga ibyitwa Jupiter Capitolina. Dufate iminota 5 hanyuma tujye imbere y'Imana turebe koko tubayeho nk'abasuke n'abimukira. 5